Kardom nili Samson tanom pineng we talk show on 62 to the Constitution of India and Autonomous State. Pineng we first time itu talk show live hang pulo. Nasi non banget thoma penalis do ni independent bacing dia tuan nili tu kami abake akhirnya sarjana kata retired IAS officer lapen non amat alang ligi PhD non ambil pulo. Kardom. Deng mosar nang ligi bang kibang panapot. Lapen adun dulu tulang angmong kami bangke akhirnya sar kiri rompar alang li APHLC lo. Alang li nonamat General Secretary lo. Kardom. Alang li pandami kibang konpot ni tempon lo. Lapen puadarsi kan dia bangke sampi Rita Kram sapi lapen nonamat alang li Women Wing lo as Secretary lo. Alang li pandami tempon lo kibang konpot. Kardom. Lasi peneng me dilitum kace thanam jibang kelahan lo. Elitum pirhe an mate labangso adde Kipang Rizya Pan itu Aron Kisik do Aron Kisik kedang kondo Government of India kan kami Aron Kisik kedang do labangso Aron ke pincong ke lagi isi dia apan angri ang don la puson si isi balance ki bipon japan la si Aron ki kroy pen lo aposi ini tum akhe la ki pa people no hem break ta kelong munde no la pen Aron ki kroy pen aposi Pini adian tak kali tu, boreng kelong unde, kiti ke jang apa kyo, kancir kelangit men kiti na, lapuson si, ini tu papi lo. Tangte Aron ke kopi lo, nasi cetana dia perang, itu labang so abang perang si, itu jin nang jin. Nasi nelihin pen thang pon depo, legal jurisprudence lo kita do, jurisprudence isi law lo. Eletum LLB course में एकदम थेक्लों जी jurisprudence बोलो करते law an के आरोनान के आपको उसे जाके दो लसे jurisprudence लोग बोलो knowledge of law बोलो jurisprudence बोलो लेकिन अलाम पे knowledge of law उसे पुटाम लो jurisprudence को के लेकिन तो बोला लसे हला दाकी पुके लसन लो law के कॉपी लोग lo ke isi kan tu nai la pen ke the nai a hukum no si hala da ke to komat ma labang so hukum ke kroi kre abang pu abang ki ke hasti pho ko si hala da ke to la si piniani ile tum akeja mate tum ke the ki ding akeja tum aron ke kroi kre la pen aron aphan amman ki pipe pen ajoksi ile tum pini hem break konon jakko ma che hang non konon tami ile tum boy ki ason Let's say English pen pulo. What is law? Law is the command of the sovereign backed by sanction kosi legal jurisprudence long tami ada keto. Let's say ile tum non pen ke cerok to. Mati ko. Aron pen tum ci cerok thêm nang po. Aron pen tum claim note ile tum jok vek po. Lah lo. Let's say aprangsi non point number 1 pen tum tam phendang neli sarwan sa aprangsi aju po. Pini lake Kudamlo bulotante ilitum all party mate party ke do an racharya song ke do an tama phandame pini isia one side people no kacheng vai je phan labang so kacheng vai long jasement lake PGR la pen VGR long aron repen ke do ang tan ben ke bang ke che ke be tu hadan do thidu la so putha pini chingwai kono la pen CM ke hai tame kengkam si jor pon po si alang li lam the tame people no kasi alang li la song step ke ding pon the ka potame alang li phan tame joro lo la pen ra pini lahin pen nga chitong dur ra thur pak pen di phorong su pi long par om plu pen la puson ning na pe thedun ara do an phan tame akero di par pe lo lasi labang so PGR VGR along le long ke thar leji pu judgment Supreme Court a judgment mate kang sai aron ki pipon do lo hada halada a case bang ke la lo Jakpal Singh Punjab lo Punjab yang moni lo Jakpal Singh versus State of Punjab and others po labang so case decision lo hada 2011 lo hala so ten bulo tante PGR BGR long ke do abang ko bang kido an ing long so kali dia to fan schedule track kali dia to fan make kali la nei kusi ada ke to
La sisa. Jadi non ale panakar juga dungu bangla hello. Indian Constitution no article mate andeng pi pharo isira pliket mera isi along kitok do. Labangso kitok ateng pen non ki claim object umpan nali pen ko pilok ko. Article 141 Indian Constitution no kitok. Nasional mansin na port. Supreme Court polote lage India ang bong ba Asia det ang bong ke Kenya court lo. La sela constitution no long 141 pulo article 141 no long tipu lage the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Supreme Court kopi a hukum kape pas halaswa hukum ke halaswa judgment halaswa kangsai ke lake India long ke do an akord atumta kroy vek nan po court atum an na kroy vek nan po pulatan te government to ke lake kroy vek nan po council e kroy vek nan po lawang ke lake Supreme Court alam lo lake lapen Supreme Court alam lo lapen hala Supreme Court order ilitum hanan ke loge lage January cap surihinira kretroxian inkan a nombor ke lage dolo RSS pula Revenue Department pen RSS pula lage a department of file a number RSS 191 kalilo 1991 lapen 2016 la so abang ke la ke government atu Assam government si itumpan aku nang gelo thula la Assam government ke long tala ta India government pen si gelong la India government pen si Assam government ba state government tumpan anta nang than la pen Supreme Court ki puat tengle nang tum claim no hala bang so along land policy Assam land policy harukre sirkepra Trogner kepra sirkep aningkan kaselam 1989 aningkan kaselam haladaki puke arong tinta ciri po pen ciri krip po an along leke pangjok vek ni lapen lake Assam government fansi pulo itum da council along bangke la Assam government asiti hala along ketok ciri pin ini bangke la ke la ting ai endu nai pugali athema itum karbiang long bangke long leke ong muchot lan la posi ciri po tu ke thang na gali itum man ke dage ciri paro isi paro ini suri isi ciri isi Chainong chelong kapachupan apan ke arong tinda binangi latuge lake non ilitum Karbi Anglong Council 6 schedule paragraph 3 pen kaselamji a law paragraph 3 pen selam pola pa section clause 1 2 3 la songbong ateng pen aron selam nan po long lian aron haladak si itum tok nan po la pen kai pen dai tum pu bom lo serwan kep atum la ke arong tinta Chainong chelong kapachupan dia pan inglong ajo polite inglong sihini juga bikok nahi lagi reserve dan nahi ke mene yante son habit joge la puson pangjok lo te habit polite ada ke tike bongru jo tu kok titi hai anke Chainong chelong dah ke bitu no dak titi la pot la si Heng pia akite erong ni la pusan pam jok jai nan po la pen kai phota pam jok jai nan po an par de pan liramat pan veramat hala bak si pa pe do nai la pu an ke hala da la pen in kai de nani Amerika ke la pu in kai tip le hala
Popu mayong te ibu pulau cete ni tu dia lah soal ni litum panda nampe klang pun lah Amerika ni tu ni do impai tip ni ada ke teke bong kruyo pilut un eden siapa lapen haladak si itu macai nong celok anta binan po lapen haladak ke hon tu haladak si dodun kok nang po lapen lasi la soal arul bangke la ke non si itu ka selam nangji cupen dai tu pu bom lo itu hala Assam Land Revenue Regulation 1886 endundet lo ke endunta lata officially niyom pen lagi endunta kali lata Assam government sinang pibon idet lata non ge laso teng illegal la illegal no maki itum ke pudam edro te itum Land and Revenue ki koi itum long le la pen midu aron ge non anta avela pane apramen do bom lo itum chewar chor 1953 ni kan jahong po inquiry siar ni itum che warchor no hala itum che entura ako kape mia kam itum claim tu nan po la si la non alam na le ia bangela hello la si BGR along le together ke do vek nan po itum ka do vele खेती के क्लेम वर है उनता कली कर दो वेले इतुम सकरी गेलों एक पुटा कली कर दो वेले इतुम मिस्त्री काम के क्लेम उन एजी पुटा कली कर दो वेले इतुम दुकान के दो उन एजी पुटा कली अजहा कतुम के चाइनों चलों पपंग रेंग पेन लॉक सी अकाई चे पे दो इनंग को चे पे मे इनंग को अहेम चिकिम इनंग को लो पे पोपोरे इनंग को लपु मत दी लगे इतुम हम बोंगनो मत के प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व अवेसिता लाभांग के non naman kaya away sita dolo sita itu professional amunit ke away karbi itu ongbong ke kong ong epic lang ar kong no man ke ong epic lang do kabete kangjang kali Nepali dum si jasmet ke do la bang ke la si ilitum karbi itu ta inglong ara tum ta lagi ci claim dun dia nang po chai nom chinong kapang reng ke kama so kurama ha dia dali Bida pang reng ke Bida pang reng me phak ka pang reng me la ehem chibi pon kura par ke hala reserve along hai hala dak bilo de hem rong da sapa et po hem da sapa et po an ke hala dak kapachu pan na thai da misen po hala dak bang si itu la si claim nangi livelihood sources livelihood source da dukok po an ke lage itung ke karbiang long ke pavidet lo afrang ke do afrang hot ke itung ke no pavidet lo seta pavidet lagi pulih itu ni pugali ini si la puama si pavejoy la puya la si non itu iklem ne aku peduk tu nahi bang cumang dengan arong tinta village grazing reserve do cumang atau bagi classy hills ke non anta la si itu bangnya lagi do Vietnam po la si la non pini kaperai ateng yung si claim tek pulo te besen no la pen non pini kaperai ni itu kaperai acha lai hui ningi tu etlo te ding tu berat por kom non mat ke la si non bang ke isi pini CM Dr. Tulirao Nonghan alang pen Jepang da kong ke la hello claim po pulo notification da pipo pulo setame la solong ko pini ke bege che tum da bidigan ling tem dia da the la solam pini la si non isi ning cepat hedam malam bang ke la hello Article 141 Bharat cari aron alo ateng pen lake claim that lu un pemi la asoteng konteng ka phere na kama belo dak district court pi ni tu manta panik darun elo la asoteng pulo tang high court na panik darun elo mothe no itu ke chiri nei pini ta hada discussion hutan nei pulo je itu aron pen si claim pe mini loopholes papa weder nei ang crack papa weder nei hala bang eviction nang ka stop dunji ani ke hanga tu high court down sita dampen nang pas stop dun long le ni high court pen nang pas stop dunji ke pila high court ta supreme court alam ke kroyek nang po nang ka pas stop dunji ke itu procedure abang itu anio babang la procedure for english ke pu la so procedure a case and po a procedure bang itu follow pe mema yo high court long pa capacity da mi pulo te la dakhal tu ngi claim la si a procedure bang ke notice ki pi kado ka be anta hedi eviction pulo te halada medical da do nang po police da do nang po jak da do nang po tear gas
Aphan donan po pen fire brigade donan po jat lai hui do ep loma pima ye la pen muni tumbat han pe me loma pima anyong ke da law tengke article kali Assam Land Revenue Regulation rule cleaner ke rule 18 along ki puke eviction ke forthwith tamane pin notice pi pe pin ta chok an notice pe forthwith notice pini people pini amat eviction ni one day seta itu ma tha chok ama rong rata pandama tha ne por pini son notice pi amat pe na pe cheng pi la pusita eli claim nan ko an ke itu halatum ni tum phan tha homoi nan pi pe ni tum che terek long le dat lo sum pik lo pu papi pu long le dat nai alam mami a procedure ba thik nahi pupe de nam pe state of the la pen isi puthula hai je itum la claim hi apo claim ke claim upfront pen itum ha high court along isi ke viet bidam kok nei ke viet a case ko la ke la so ke ba ke viet ko la ke komat ni nitum son ke claim yi ning hang lo komat ni nitum phanang pang tom lun ja tum do ji mene jong si la son atum bang ponte ni tum phanang hang det le jat order sita pitami purai tum la son a case file nam det nangi po alam ta pini le ako la ke misen alam lo la ke claim nangi to kero report pe lo sar la se litum thana link sita aki jut ke litum aron kan chire dan ko aron aphan litum man pipe la pen aron aphan litum chiki ke pulo gante eviction na make hang ke chok lo de tum chok ste di ala procedure no hen jong na le ki pu ke chok le malam lo jat so le claim sita ke claim nang ji aron du ki pin chong ta hala so ten jong si litum claim ke pulo gante la ke chok ki pu la pen non itum ka chini dam nai bang kala hando article 141 haroi sira applicable isia ten pen supreme court ke kan saya hong jai mate la ke thin nai lo la pen a pot halada judgment mate kan sai ko pi alam rai si ki pima la da india lo high court do an tame a state tilong da high court do ko si halatum an da deng re na ko la pen is sor ma lai tum chini na la sa la bang so pgr vgr lo judgment halada ong dung atum ke ajak tuma definition pulo ajak tum pini ta ne observe non boblo la non lo halada mang ke sidur thak ta dolong le lo lapen kapre ka khai duna dolong le lo kusi pu setame la office memorandum lo la asam sor kirim pon la bang so om pulo office memorandum lo ke to ke la judgment na teng lo la long le ka be det atum iduk hektik itum sidul trai patum ke halada dolong kusi pu la si lada council tum ta lang pe menam po ilitum ST tum ha an bang ke ilitum halada ke duye phana war sai na pijana ko la bang la hedi la so lam kama thadam lo pulatan te ke jong dam lo pulatan te ilitum 6 schedule paragraph 1 paragraph 20 alam ilitum ma thadam nan ko la ke che thana link seta tribal atum long le pugadi la ko si tribal atum phan ka eviction ji pu alam ke available lagi eviction long le tribal doman ke 6 schedule area pan ke la to ke lan chota kali ha plain district along anta dak schedule tribe doman ke eviction long le pu se dak Assam government ta pulo lagi la pen count supreme court ta pulo ili tu mang intang su muncul no ada ma 6 schedule ke tribal area pu se pu gente no ko ye akhiro bi part pe losar la si non bang ke ile tum council tum da ka pheri nai alam avelo setame claim hi matlem claim la ane tum pen ba claim hai ma he ma non supreme court adjustment adulo indian constitution lo nang bi pitang lo non bang ke claim hi hai ma la lo ra tum isi the dum pen achong hong prong bang ke la pen ile tum hin pen bang ke claim vek na ku la asi non next topic da tu filu na la ke NLU GS afanse ajukan to la si non ilitum kardiang lo konteks lo ba de non pini halada hola lo tame kethe kedim XMP jointo rong pi tame 6 schedule alam
baong du leaders tum ana bangke non bangke sik sidul la poson aja kong do pu en kompensi pinangan lam sikalo lasi aprang ke komande leader bangke chudori pudami ningjilo laga Amerika sik sidul jongsi ki dorre pute ho Amerika asota lasi en po patung ka ninja leaders adulo kami Sidul go back. sik sidul go back patung ka dulu seta pini sik sidul go back sik sidul ke chudor de lapen sik sidul asa ka kang tang ra pulutan ka Amerika sota en po patung anda ong do matung ke pini dulu si ada Cikroy dun ya. lasi lage keceng ko ke ala tum chini pe me minta hai lo alang tum se tame non bangke pinyana bangke chini lo sik sidul isi ja kong theta to bangke la lo lasi laso putha nan li ko pilo wi sik sidul alam si ki jut ki ri ko mati tum abari memele ke hai mansing long pi la pen itum XNP ke hai join to long pi tame sik sidul a context ateng pensi alang yan pamlo Dixon ke drive na posi tame aku dak pakai sik sidul lo posi la bangke anso sesi ane hemuchon lo aja ko ayo se alangi petang asal so putang nang itu tak kalau yang mau konteks kan langgam lo perlu tante ini tunke section lo district na apot se eviction reglamita akapre galo gele no moda manelo la section lo de ciri danan ko water is len kanjita la solo se danan ko de trading license len kanjita la solo se ciri danan ko lapen ke longle aro di landlo ile tum lahain langgam di pusita las ile tum langgam nangko nasi dak power happy ko 6 schedule ke lapen original 6 schedule ke laga power happy power ali gali pinier ni lana ki prung people lo 15 ni tada kese tum han thangon top lo bada khero khelang pi lo di thangon top lo non bangke amena kang dak ko nap pene khelang pi ben ko nap le non amero di merok budu di non mong ya por merok ko budu amero mangkin de to ka ekdom bor pung tar pung da ada communication ade pin adin tar pung son ke hadak se rally budu ba thekon lo gadi to non la ile tum taw na jo la national highway ke ta yo la ke continuously to no tar pung son bor pung son di communication ade pin adin se muni to bang suri ke chingrung se hadak ka protest pulotan de lage Kupia join lo pulotan te muni na tum na 6 schedule ka sini join lo lasi la baso 6 schedule ile tum phana prak dem da jong sinang han bosom le non am tu ge re piki po le to break long to eta apple chik thu le prak la nije ba lo choma na tum ga amuri phang lang lo ta chi cha la di amuri tum hai seta la ki re ba ma ge le tum ka bi tum chu polo de la people bona 6 schedule ka tum ka pak long pa ne kala tum ge la pe na tum state long lo tum most long seta 6 schedule chewar de la to la na ki re la tum choma na to chari na la seta tum lo inglo ma so ko seta de lalu, jadi talk show long nilai ini cuma sar jaya kata man churro deh laga hok long nilai macam bayi nilai lo rakun dah hok posisi kuji ini cuma pan megna pe perang ini karbian lo madola anda megna pe perang patur pakala ke seksi lo pacini nam ke lagi alam ini nanti pandu kena jadi keceng aku ke mas ke support bangun mati jaya kata orang ke nilai cini lo nilai pecah sih orang yang koda deh alam ini pan ke kang nek coy ki pulo to na di puo bojar bithe dokon kala manda ni garjun nong sera pini ani kar biang nong ki khur pak pilo la so eviction ai bloke section long live section chirit dai bu mo mahan jo no je la se eviction ai pusna me pomo sare tu manan kamo apan dak to dak paragraph 20 long ga la ke tribal area la ke dak na tum ko mane ake che ke betum bihar ki la si dak ekdom dolong vek nahi la ke 99% kar bitum chirai non 1% bihar ki na bino ko allah pasi ami la ke 100% the lands belong to that tribal people Oke lah, ke dunia road pasi ami lu bage la sorting botan hedi jong si ini tu dak lang mai share question man to that po jong si 6 schedule anton ben thoroughly di Ake kami sipen isi tu ciniat lo kota te non aku itu mah picu itu pina back pen de non son longri kia pipita cok cip pin lo ladak ke cai long cilong ke pang ring airi anda me ke bege cetum ke dolong le sit
cap mate long ri cap ki pige la ke kon na pen Lasi la high agreement MOS anda me di ke chok ti sai sel MOS kono 2.3 pula. Kalam. Galang. Laso 2.3 ke that 6 schedule ko kona paragraph se ke anma. Ma India kan constitution kona article se ke anma la ba. Napak la na la. La pen pra. ke pen la bangke jong si tum court le dam bulutang te non matai tu pun de ji. Ka do ka MOS ke henu pukali. Ke mission development ahormu an magi pewana. Mission ho sita me party le kapre ko me karbi mati ho. Kaching hon ke do mati di. Ma ave mani nani. Dono. A sentiment ke do mati. Sita me non bangke ke ja tum pachok se jadi tia posi illusion. Adai ka me pin tum mage isi ki sumun mane lason pudun lok tilo. Lasi dili bomo pe jujana. Lasi paragraph 20 te ngene tum chi odam thi blok lo tan kala ke eviction dong le la per ke eviction un e pa lam se velo lage la per ka kre ne lam se velo lage. Komande yo se nam pudun komande ke chi nam pudun lo te purpia kon paragraph 20 lage tribal area lage lam da constitute ko lage. Tribal area means all the rest everything which belong the area which belong is to the tribal people. Communal alam. Communal alam because it is written in the constitution and we are not communal. Communal kan kelas letter itu. The margin constitution chini depi में दान दोनों ने चुतो है. दे मादान के दोनों पटके में चुतो. Lapen isi bangka la heri. Non ason for example la IPC long nili tum la law courts and bom long kado. Aku di cari bom ho. IPC long itu kado. Mistake of fact is excused. Mistake of law is unexcused. Ne munit thupet lo. Aposi ne ke chini ne der mana map deno puke aron ke apu chhengra map milu. Ma se munit pati jam thapulo lake. Laso ka kasi non itum kapteri na yala amede lake. Rights ke bang India government siri tum hanang pilo posi la dakla na ye bang ke komat atum si nangi dolo komat tum se aron break ke claim no hala choi bang government tum koda tum kilake itum kapteri na yala mabe athela bang so long ri ke itum se palong pilo posi komat se aron break nangi do hala tum loge chokchi Lalu la pensiana aron break nangi dolo da de latum aron break nangi dolo latum adak dadagiri na chepla ma kod Bihar pura hi kod UP pura hi kod Bangladesh pura hi ya dadagiri defa itu nosuli bo amar ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है जुने ये दादागिरी देखा है जुने मनत भावे जे आमी एक फाकी बोलो अधिकार पाबो लगे आमी एक माटी पाबो लगे आमी वोट दिबो पाबो लगे आमी इलेक्शन होते that means you are anti constitution you are against the constitution of India आरो यार एकटा कथा आमी जानिबो लगे जे प्राय भाग मानु बिलाके कय মই ইন্ডিয়ান নহয় নেকি বুলি প্রশ্ন করে কিন্তু ইন্ডিয়ার ভিতৰত বহুত ডাঙৰ আছে আৰু ভিতৰত মানে আইন বিলাক যেটো ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে আমাক বনাই থৈছে ইয়াত এই আইন বিলাকে জানিব লাগে আগতে আপনার প্রাণকে নেতা ইন্ডিয়া Kupilo gunai jokong ni mak bihala kebe situm ta. Sitame dak nang itum ke jokong degi kupilo pong de itu market fee di num se explain nang kita mati. Lasopo. Ka explain nang kita da posi bangge nang punang pang rom rap tu. Nasi udun dak jongdun dak hamdun dak udun dak kalau tanda di kebe ke cie tu natu upaya Supreme Court tanda lagi uttar pun se tam chonong ni lagi. Kalau bana chen to thod ile. Nang tu ke constitution se karkan nam ada. Komal nak madak 60 dolar ni papu amu munai bui mati. Lalu lasopo thak lasi aku la chonang le dak paragraph 3.1 ni lo na tok dak mali di dak paragraph 3.1 ni lo ngapi lo betok lagi ha dak ala kosono Transfer of Land Act 1953 di lage prohibited sale mortgage lease barter give or transfer in any other way of land by a tribal to non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal tok dak lo dak paragraph 3.1 ni lo si ini tu la dak pilo prohibited sale jorong le di lapang list tapi long le barter celar undalong le itu ande dak non bang karya non ache plan to ke list belong le pun 99 years list ki laso na do ke chok chit tek lo lage give or transfer give di arnam kardo ma la ha mondir to ha masjid to ha ki begi che romana ko bani arnam kardo ma he ma gircha ham to lage pilong le lage 3 1 ni si to kage la pakla mi dak nahi non ke hak banane to warche to chiri rong lo bote bahari mondir kim tam la ke constitution ka kam na ke dak 3 1 ni te hotel lage long le la ha ge demolish ko na ha ge Ada la son si long ya long la khasi jantia la pen garo hills la tu ma land है transfer lo long ana ja kom ke lo ke jor ke aphila
birthday ko na lipu yar san hai Kalam. prosno e note hai bikri mati bikri kora to mane prosno e note hai question does not arise jong si ning ki me pe na da pilong le putang le ki jorde ko na si lo la ki Laki itu give barter system jo kacela. kacela chainong nang li chainong yon pho nang pinon nili hini chiri pho yano pu la so na nong le Laki long lelo. la ana ja ko Constitution against lagi. Laki la dasi tok dak no. Laki ni tum nining hang pik ko mana ke cepan nong li ping tum pik sa pi det posita nili si 60 dun ka pa pupo lagi. Lalu rak tum chini nai la ba. la pen hada alu isi ke to ko sulang tum chini nahi aprang pa nang dudun ko ka kitche district council long le aprang tiar ya aprang nang dudun to ka kitche jong si long le che pai pu der lo la pen mualang dak dudel la so long le jorde ka ko busita hala ke be kitche aprang nang ke do ta tum ta me ke jor vek nang ji ke inglong so pan si jorde ka me Ragal han. kapra kitche pan jor long le pu dak to lu Do 31A lo. nang ke be kitche la aprang nang ko ko me dak dudel lo ne ke ne me dak de jam po la bang so long le jori pu ta me tribal atong Tribal atum ta non tribal han jor le. Non tribal atum no hadak ke do bari non tribal ba kun non tribal han jor le. La tum jori ko sa me. inglong so ban si jorde ka me Tribal lah mana saja. Lalu paragraf 31A lo situ aku lagi. Lalu lasi Kabingo Autonomous Council ke Japon, ini tum tim Kabingo kan ceklo rakyat ke geding tum tuan dan here nanti. Lalu tum Constitution cion timon, Section cion timon, lalu tum macam mana here nanti. Lasi ini tum cetan orang lo gadi. No one is above the Constitution. Di Supreme Court punon, High Court punon, ekdom kado ke Chief Minister an lagi Constitution biar situ. isi ning ji bilang bo ke thege ding tum council ke chari ke thege ding ke thege tum isi ning ji bilang bang gela lo Constitution is the supreme law of the land la le ning ji bilang itum adet along le ahem amunin along le ajak thengpi thengrang punon along santi punon ahem puke Constitution hello lasi ke control lasi itu meaning achieve nai make ili tum along le ahem puke Constitution hello lana chalo Lalu. to akero paper pilo akai sakri ong har non itum puini dolang bosi ini finally gardugan tum dela hello pini ana make ining da themu cholason athema kache soma loge ili tum Arnam dame ka pinchong isi achor do di kangting ka thea di soarlo pinso soarlo di ciklo army di tumon la di jo ciklo army lason kasi pini abangke nili isi bange ni rong pangala lo soarlo tumta pini ke ekdom ka chesong hong jai lo Lampak. lake isi nili experience nili akai sarjai ka thalong nikan peneng nikan sirkem lo lang lo ka kem no pen isi ni practically mate ground sun chui pen ke theklo ma kala lo so aro ton tanong ke na chini dum bom lo la pen aro na tang tame ili tum apram ka se phane de positive stame no lo ma ke se phan ko bom lo re kon bom la si pini so aro tum la bang so hom jai lo mane alira cham ardina ne pidon ke la ke isi the tan mo sin ili ba chong da la so puthak na li kan yang long is best soarlo to phan na ni ko pilo pui Nipika akarju alam thelo akero pilo lasi Karbianglong East West di Mahasau soarlo kiduan atum sitami so pinso kachisong long ilitum hem arlo kachubochele ehem asor isumar isupi isupo laben de boktirai apan ilitum adjustment management lason kithek ason thot kay akisung along long rilong pat along ilitum ta contribution labange thepik bomlo nonke pipot ma plonte so arlo atum sitame kachini ajakong do bomlo Yes. knowledge is power ilitum apan ake hai sarjai ka thursar president APSLC alang ilitum apan arni sitame ilitum apan alang li lagle that pet ilitum han ithan kon bomsi may meeting long sitame so arlo tum sitame chithan chimun kon bomsi pini an abangke so arlo atumanta nang thurdun joklo lapen patumi has sitame lasonsi ratatum lapene la
KSA students atum punon lapen songjak po songjak pi atum ang stami so arlo tum tanang barnot atema so arlo tum aprang nang arjab dunot ulabang so pin so tum pen so arlo tum pan RD ki pipon labang ninang chingdu piglo lapen rad doan pan stami ning chingdu piglo pima ulotante so arlo tum ke asumar na chinghon pik lason si longri long pada panta chinghon pik lasi ilitung la so arlo nili penceng lok ilitung la Karbi Anglong East West di Mahasau so arlo tum anstami ining jibi pona labang so sar lam the nili kai kit stami ning arlo jibi pon verlo amasi nili non sitami chi share to into chi thaning to behind every successful man there is a woman and behind every successful woman there are more women ujo inong sopin so long ke hem kachoboche along ke sopin so lo achor dolo ang asomar dolo la son taksi akichun ang den setame sopin so setame chundun bolo la son thosi hem penching lo from home to outside arlo so tum kengkam kachejor nang ziki ilitum so arlo tum jongsi ilitum kaching room dun kachithan kachimum awareness motivation lahai kado kawi ilito do pon bom lop lonte so arlo aki ong ta lada kachi song long ta wang vek ji pusi nilining chi the pon lo la pen ning kachi thia teng si pini atumi nona long juke so arlo to ta here pin pen aprang wang lo la hen lo arna herzume rada herzume la pen pinya son ke so arlo to ta army police apanta phere repin pen si Aron alo mupen sar ekithan pujias har ekithan pusen son sar ekithan pon labang so 6 schedule to the Constitution of India kubage 1 to 20 ke la tribal areas inglong ahawardo puke kachini pet siki onglo so arlo tunta amasi so arlo tum stame la Constitution alama puthak training chipi pon bom lo tapi neli tum sitame tokso ke do sitame la pusi pangcheng dun bom lo la si so arlo tum ta aning karong ta do aning kang sam ta do la pen aning ka chethe ta do la si nilihin pen so arlo la Karbi Anglong East West di Mahasau so arlo tum anapan stame ilitum esumar pan ka ching honas on thot longri longpat ke Japon political leaders la ke do anatum hansatame ilitum RD chupi dun lona la pene akime akam le ilitum chithan chimom pon lona la pen awareness L18 PS10 central pencheng lo ilitum grassroots along ilitum danangji athema aprang ke Indian Army tum sikipulo Karbi Anglong is a lost district because the level of awareness is extremely low. La ke 2007 amin kansi newspaper lo la dolo ilitum asar lo ke paper katin ta dolang ke sa nang dilo la sila son si non Indian Army tum ta pinyar nian ke nang chinlo ba aro so tum ta ken kam na che Jordan herere therak re pin pen ami thang long ri long pat phan na che rai du gi phan alang litum ta jakong jo nang che exercise dun tu asi pinya son ke ilitum aphan non la ruling party tum sitame rat ka che song thurpak lo KSA pencheng lo rat pencheng lo adharna pencheng lo sit in demonstration pencheng lo laka do kawi so pin so arlo students pen ka che song do an pen pini arna aherju besi pini anke isi akik chun ka che thek lo ko nilitum so arlo tum taning aro piklo apor lang to kasi nona kapre topik nam to kan niya la isona lampulang dan nagarjudun code of conduct dokok lo te eviction unjilang na pwede code of conduct rule along haladaki pu code of conduct ada rule poli code of conduct model code of conduct along anak itu development apen pipilo ni akam aprang pencing tang lo election aprang pen halai hui ke election huta claim bom labang ke model code of conduct pangdat de aprang kan claim bom si eviction ta claim bom unjila pola code of conduct effect muthia lama mangela lo code of conduct alam kali lo election nang le lo te hala government officers atum anta election na kamlong si chetu du na ke titi ma titi
la hello alam mangai police tu man dah si cetun nu nak attiti la si hala bangke code of conduct by election nang le lu de code of conduct nang le tame election nang le lu pula tante eviction bangke ke claim bangke sumprum ta the na ba na pen la so long ne li ki pudunji la lo lambang ninge nai pula te akon do thu o ya di itu lo aja pe meji karbi in tribal atom hanjong si longle cherai kip nai pula te esong na bangke hala 1959 aningkan kasilam a law bang the transfer of land po bang la bang hala section 3 isi a clause pe nang ana bangke lage illegal pusi Supreme Court la pen High Court ta pudet lo la por hala bang varchor nai athema hala daga pu executive committee yong si Kroite tribal kali itu mhantan long lepi tabi pada ke top do la son ke plan play por la ke son a lo ke pas un e pu Supreme Court ki putang la ke void pu do la si void pu si ke top la void mane la ke alle avelo la ke la si hala 1959 Lincoln Council tum kape pas ala section 3 along abang hala bang ke than pet nanji pusi la ke Supreme Court ta pulo pe ni du la ba than nanji la mai san ke la pen long ne aku la MOU ka che song ho MOU ka so hi ho 1995 April 1 ar ni ka so hi paragraph 3A along 3A o wa bang alienation of land hala so bang ke la ke varchor chete la ke ilitum along leke tribal tum han ke reserve tip ke un ede ko lage athema paragraph 3 along transfer of land to alam the kibi be kapa be det penopotsi tribal kalidet tum han ke long lepi pipedet ta misen no aprang ke amanon la ASDC atung ka sohi MOU hala mo pen ku close o bang ke lanang do kok pen job bang tribal kalia tum da long le nang cherai dun tu long lok lo hala da ke chok chi ke la hello alienation of land pu bang ke alam bang ke six schedule long ke land reservation and locality ke di six schedule ke la ke det ka selam a ron pina ke mati di la bos hada ke long le ka cherai nang ya alam bang ke to ka kam ta we athema kado ko be along dia masih nang tum lo dang da nampak ya bang han ki pi lang alam bang ke prof no nute no be question does not arise actually hala question pa arise to that aman itu ajak ko bang ke nang pa be to that plan that na si hala so o bang ke pa be that nang kali de jong si bidun in tungret po nang te hala bangke against alienation of land against wa hob do bang hada alam the bang hada bidun kok ni setan jabun thon ni setan ne ke senior tengke 6 schedule long ke la akam ave itum hala paragraph 3 teng pen long le a ron itum ke selam hala dok abang siket tok ni la bangke la pen lalo la pen isona bang pini ninge yedet lo meeting long ka ninge je theke pinigela PGR long lepen reserve eviction alam lok se ting ki permanently alam the bang a subject bang ka divert ji ning ha he masin li ta dun joy lo alam bang ke la lo hala paragraph 2 pen sub paragraph 7 ating pen aron ka selam election ka pedu la pen voter list ka selam aron ili tu masih pulo je ni tum silam lo pula hadi la pen government han talu lo pula had tata government han ke lo kopi allo ting nan se ke lo la hello a problem ke alam itu constitution 163 article 163 pen si lo ro article 163 ke itum council atum alam kali lage state assembly alam la pen State Assembly la pen ke Parliament jong si aron silam tante President of Hanke Logi of Hanke ba Governor of Hanke Logi of Hanke Article 163 ben di Logi seta itum da 6 schedule pinamati di itum ke 6 schedule ating si kem nangi apojo itum aron silam lo te Governor of Hanke Lo nangi ke
paragraph 20BA pasi itum lo nangi la so ke kichok chia pasi non Assam government dum nang khang lum thip undia tu la puya ako chu Vijay Hansaria ta la salam ninggela nang tu article paragraph 20BA pen lo non halada governor tu discretionary power pensi law na approve PG halada ke tok tu discretionary power. Chief Minister pancing kinang ni governor bang. Minister, Council of Ministers apan governor bang kacing kija kamabe. Labang ke. Governor aning ke hang pan discretionary power alang ni ke hang pan si claim ni. Alang ni ke hang akam po ma itu law bang na pepas tu tede ulo tante lake alang itu High Court damelo Supreme Court damelo non anta ke chok chia bang itu ma council tu a law ten ben claim le lo la lo meti di la pen si ke claim nang ji amat alang litu la pen claim wrong lagi alam mange la hello ke chok che ama non bage itu ma Assam government along chihodai dam ko an Assam government ke lage kaida itu mange ja ko ngan pintung te lo lage la tu bage namasi itu mana khang nun cek lo no ai baru nang khang nun cek lo la sorting belle damra governor khang cek wasante itu ma council tu ngi claim na ye bangke high court long case file nan po against the governor Supreme Court dam nan po non ke itu council tu Supreme Court ta dam de high court long ta dam de la helo ke chok sia dia ma la pen la da isi kachini ne ta hai po mine council long ta di isi ma tum thanu na ko la 163 article bangke la general state atu la state है 6 schedule state kali अब तुम अफान के क्लेम जिया जाको ना होला के गवर्नर तुम ni tum thang ulo mothe copy of pot lo ne 163 sia ning doc no adi for example Chini ne pon isi example है ना मैं no na son copy of pot si 6 schedule area long ke be ke tu भुना जो long le ta nang long nung de ki pu do ko la son thak si 6 schedule area arlo amangke governor pen council ke special kachi khodu hala hello tu ngachini ne alam make kalang aske tin bangsi jakong pi prega mati ho hala kachini ne si non ta pini ha tai tuma cm ta hala se ninje por kalang hala ekdom 164 pensi 163 pensi ke claim nahi la bangke non ke governor ko kri ko ninje ba tilo lage council of minister to ko kri ninje ba a tema alan tum hanon ke thane bangala hello general state tum bang han ke hala 163 pensi direct claim that ko lage hala lo chini nei governor mate council of ministers tum ko kri polotan ke claim oni hala bangke la 6 schedule a state ka liye tum han hai hala bang sedame non bangke 6 schedule a state mate a district are do abangke governor pen council atu misi special kachara abdu ko la halo lam bangke la si governor ani hang declare that da bangke la aku TBA apenda isi lam chingwa aku itum chini tum sunai mobile itum chi thane lo kadi constitution is the supreme law of the land well kadi aron hello itum along le ahem full oposi governor tame chief minister tame prime minister tame ajat lo chief justice tumanta aron ikro ke nei musa di aron ke kali no mati la so posi aron ben claim mote ko people tum ko ke dei la no la ma la si la da ka bang power aron mu ke chini ne program de a confident da be claiming tum tame chini de lo pote na ning ke do koi mati di la si itum chini nei so sa la kiro pipar piglo la si no la bangke ke padusin ini pineng we itum ache thanam tuna ile tum no la bangke India adyat alam si tum che than ponglo la pen India constitution alam si che than ponglo la pen 6 schedule alam tum che than ponglo no ning we bangke ante ile tum adet pen ka prek alo ba ile tum UNO United Nation Organization alo ile tum khai so tum han kupia son amu mate halada kaja kong dolo lale tum sthan por pelda lasi UN RIPU United Nations Declaration on the Rights of Indigenous lo ile tum khai so tum han halada
ki panom pi aja kong du lasi nili non sar pan ki pathani pan sini ya por pi pan po article 26 UN Ripolong India government pen haladak UN Olong special haladak cedon sar pen isi agreement ka tok tang du labang so agreement along andeng ping kor tro andeng ping kor tro one along ke tok andeng ping kor tro one along ke tok dulo la si khai so tong phan opposition si UN Olong warsai ki people la so ku thang non hi hek pan sa kam ta ju pana la ke apa yang kita bolo kita non ini kado itu mah itu ningri la United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People pa kitab sodo ador kan sodoi gali la sikain koi non ke sikap pokya bagdo po eta non sikain koi le nam po si ta chok dak do ta dola la nam lo de theklong bodak article 26 along pulo indigenous peoples have the right to the lands, territories and resources which they have traditionally owned, occupied or otherwise used or acquired. Kopi ma ilitum apran pen long le la pen in long le along ke do bostu an apran pen itum ke rai bom ke claim bom lai hui an ke itum ke rai vergia pan la pen ke en vergia pan a rai apau ajak kong du kusi article in koi ra throk along sul la bang so kitab la ke UN open UNO pulote office isia bang ke Hague kwa dim du Switzerland la pen isia bang ke New York abang ni ta dun long lo la pen ala dak hek long yin non ta ki office paplang ha ma ke the pi du ke di kang tui pi du hala dak pensi lai we order ni di tum ke da mo sin nang lo du la non ke itu internet long ta long et la ke network ka long thek long et la ke la si itum phan ke la so right nang pi de lo indigenous peoples have the right to own, use, develop and control the lands, territories and resources that they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired. Traditional ownership pugadi nilitum APHL si tum la si pubom ram hok itum hanang piadu servan ke patu itu mah jahat ke servan ke putar arjutu itum ti sedar karbia tu mah ron lola karbia tu mah ron amit har masih aku karjutu itum ti lagai jai kathars ka peklang lam pomar arjutu itum ti tan ni ya peklang ali de la servan ke pu ni apra pa de ningi olo bangha lang hansar kiri si bangha ningkan suri siap prang dan si bangha peklang lagai ni ili tum jok tam hang ke bang belang halo surat dan si bangha peklang la pot la si la apran pen itum karbia ron ateng pen itum apran pen aron do kok lo karbia tum tadu la pen kukia tum tadu tulsung waisa do hala tum ta la pen dimasa tum ta rajina isokho do la pen reima tum ta injen tiriu panio song sat ben do hala tum ta la pen ke Syama tunta mukpom chahuban du lapen khasia tunta dorbar snow du halatum la so ateng pensi ilitum apran penta long leta cerai long bom lo la so ateng pen itum cerai long bom nang ji kusi la UN drip pen itum pan nang ke than lapen dak tok dek lo lage article 26 clause 2 along the top clause 1 clause 2 now a state shall give legal recognition lapen a state government na tumta la itum amit hang aron he servan ke aron pinini he na nang ding dundet nang di pusi da kato itum se ka pheri tu itum se nang ding dundet nang ipu pe polo itum to hai de itum top joy o ke mati asam council tum top joy o le la rất là đang cái tổ hay hiện thì cái là so national party itu là kupuluma high command của Lam Penaport si itu
มีทั้งอารมณ์แต่ที่เอ็นไห้เด็ดส่วนเสียเจ็บหลังเราไปยัง Start pini bangke nang itum la ke tek ser tum am sitami nang pin khadun bomot tu si pini bange chipin khat pam thulu ke ผู้แก่ผู้หล่อแล้วเลยพอกลัมอันนี้ก็กล้องนั่นสิอันนี้เยอะเลยแต่มีเส้นนั่นละ ani na klong po pini ke kadu ka kita do et ke तो akhiro pikar pe losar lasi itum Ladakh India update itum do bomalong tame aror itum phanang sik pidang lo lapen government tum jongsi itum alam na juchu thidia prodang te halada UNO long tame itum la hai alam claim nang ji pu halada itum kacepat chong ma thai long tame la sonsi tum an varsa dang pilu lasi long le thelang abage itum ke Ladakh ke inglong asu karbi mate Ladakh tribal sadu tum an helo long le hem pulu akhiro bi parpe lo sala sinon piju jia prang nili jia sonsi adubon bo lasi pini ha tame siam na pulo theng pikan hu la karbiang lo theng pikan hu ge la forest atum alom pensi naga tet usi pini DFO mane ni toma theng lo ta lam ningjilu ba chai kono alam ma ke ho nili sidon tum la ba ke la pen nomor India bang ke la lo 90% long le patta kasalam ke yaru mondol latum si duplicate patta kasalam puta la ta chedon lu athema latum si duplicate patta selam po la SGB rong asaratum isi akiputo tohan kali hede bini CM alangi tame ninjelo salama ke latum si la mondol latum kopi pini SK latum si selam po api bange pacaro saipo kisun dui ke ro so si sun kasi la so lambang no na bange ni jia sansi matan po lason do bom lang pelotang de mo kopine kopina lason kacaro saido ko pelotang de la komaksi komata mondol ma komata SK ma komata ya ro si lason ke klem ma mohala adai hala so SK amondol ya ro la pen komata SGB ro sadu pura hala tu ni jing hone lagi las non lason putak si kami pan along non la PGR long kuno la kan kala government khasa long le long kuno la kan government protected areas long kuno la hai long an kuno maximum ke PGR long de la angtangan ke la non tribal tum phan potak ki pena joksi ini ani non tribal tum la dakit dulang pathir la solam ke tu PHLC benget top so long kuno la awareness program da ni tum ninjeti la kan pinning again 554 episode ma ditu 453 episode mana tum chu mini thoma prai tum tokso data ne ninja la solam de pini ke CM ka ha tuliram rong ha ma se ninja da ba pan CM tuliram rong han ka ninja da ka ho ne le kui bang ke da mondol SK tum se la da involvement do la da duplicate porta ka salam ke la pen ke nyu tum PHLC tum ne kan thom pia prang ne la ha ke tum ke la ha ka pangrum lap komat SK si komat fansi long leke jor chonguma komat pasi tangka ke ma komat SK mondol kona revenue sab tom hai tu long sok record bolang ni tu mothe non man ke tum council ka chariya ja bong la la sin ni tum chi ko la si chu 453 hu ni kan inje ko khoda alam pu thot pini roi thu po pini siam tu ram hanga ninje lo la pini ra ko pro ning be ninje thu ko je la non ke che ke be tum ha la pen kala government long le la pen PGR lo majoga SK tame majoga mondol tame majoga tumse tame de la porta ki ka chonghu duplicate porta ki tangka poisa pen ka chelar dam portuman la haya SK la jhang SK mondol tum non nomor prajin pen la haya porta king se dam sarang la pen ka keltang poisa na tum ke de ke chenom pha na tum chipi dam sarang chewoi dam sarang ra hal haya along le mukhan ba na tum utho chicken sal hunai kali pulotang te pini siam tu ram hang pini da ninja da sedang non itu ne PHLC kan kan ye bang ke la no nile tum PHLC tu no se jakong ke bang government ke form no program te nang itu ma record le tum do aposim mo adai bang nang itu hang na ko lagi nang itu hala sunan tum pila na che thak ko kan mo ta hala so ke ni te PHLC ho pu na hala so ke itu ke la na deng dei la sin non pen chapa ke sang on nang itu la porta ki pi ka chong huwa kon nakma mo sa ku ju di dok tum sita mosa kuru judet nengkan pop nengkan kaya bisa nang nep ni lagi ni lagi ahok lam lasna tu la so porta chicken salam nahi long le la porta poisa chewai dam nahi la hai long le chicken salam dam nahi kali pulo nang tu hani tu nang ui la pen si itung chini nahi komande amune ke nang dam mane pan than mo boy pokre ta hai ni
Sita aron ke na ghor ke dei madi. Oh na munit pithi lo mane man chodam pe lo opposite pana madde lo puga aron ya ghor ke. Lasi SK Mondol Earo punon ajak punon da lat Mondol punon revenue department to bang na tum ke chok che bang ke la chepake dia sini. Ni tum pui pu bang ke. Ni tum no record bola. Lapen abali ma chief justice ta kwelo de NV Ramanatha. Especially like police department to police officers to police officers who join hands with the government and make money illegally should have to face consequences after the change of ruling dispensation ko salang itu. Police officers to masih ada ke jong los kami ro eto lagi. Komande abang ku jong si tangkapen illegal kam ke claim government abe ki dun aron repen ke claim do kok polo dang de police officers ta law tenge protection tipi. Lasi whether they should have to send jail ko salang ni penta pulo. Lasi hem kang sam benga koi. Lake police tu masih pudai sitame ye tu macini nae mangke police ja delo. Aron red and claim to manan ke job ke. Lasi lanon SK Mondol yaro kono lat Mondol kono. Laso duplicate porta kaisu longle ke job ka chomhu porta ke pi ka chomhu nale tum section ka bakku lage. Lapen ka lage ni tum paragraph 3:1 ye teng hak jolongle list pilongle barter system na pilongle kan yin so memio para pilongle par na didi lapen ka transfer mane no tribal han longle transfer masi longle no tribal yana da jolongle laso rom mesen na dunang ne lagi athema nona ba ke lahlo itum khai jeng jati kisung thek tika porahur nale tum chini mu chacho SK Mondol atum ponon noson piniha me forest department nonda thengpi ke pang ya tum si thengpi ka chong ajo bang dari hum ke plotam de koson oi tum ladak environment me ke me body lai la lang nai mati nong si thengpi thengprang le tum rot ya plotam ke haladak ta me si jo ili tum environment di balance bi pan itum RD puno aja pune lahai ke control environment ko koson si tum ada ke mission ji mahala hai tai tum lang lam nei non ili ki pui bangke thengpi thengprang kan hok tan adim an abang replantation di replantation a scheme de pe na tum da ko thot thengpi e tuna ko suppose for example east kar banglong and west kar banglong ke ili tum temperature ta me 2-3 degree lason 1-2 degree so ka cheprek kopi bot pote hapuna non market thing pi dopik la lapen pai na rong na dopik lasi non eastern part na tame pai na rong bipina scheme de pet e na ko plantation ke abe no forest de ko si de lapen ke hawla mini siam ke ni ya da hawla ke thengpi chong lo la ko non forest department ko thengpi or chong lo ba ko ko se a jo thengpi ke rod le forest office pensi chondon na rong kerok pon teknolong le ke ne me alam mati da ke lo ke di dulu lagi ko pusi ajo chukida do forest guard tum dole ko pusi bhari ke ko chondon na ro hore city ni kan ni thoma prang ke rok pon ra ke the dunde ku ke alam ke la mati la ke me thang jong si chipe me pon pe me thang jong si chipe ke pon pe pote india ke me ne lo a the da ke citizen bugi pulam lo de nogori citizen pulotam de lada ile tum council along tame 30 department dolo a department 3 phanta da moreng ki ja pom dolo lapet a department 3 phanta wasai ki pon dolo ki pam mission je phanta dia lada ateng benang tum claim ke pulo ta nang tum si 40 lakh lo nang sum si 3 lakh lo lage idiot ke tum me mi la si kachuning dia bang ke la lo non ke dam tang claim tang lo long le ka chujor land mafia kado ka be tum ta mo polani nang le ro pulo ta de warning na ori aho alam lo athe ini tum ke non ke kisung thek tik lo apot si abang putti nakar bi tum ta ape thanga khere nei ko bake anning ar do re do ke chari dono lo meno tame me thang khe kisung lo ko bak chini lo asin pedeng we ile tum bang thoma penelis to manan me churu lo da ke bang report asin non bake talk show abang so episode pedeng we episode lake 454 episode lo kan tong do na ka sar jai ka thar ta IAS officer lapen Sakri Ronghar General Secretary APHLC lapen Sampi Rita Kram Sapi Women Secretary tabe alang li apor na chikidu no pot chitam chimum long tabe isi la bang so cha tai pen ning ke me pen nang tum kiban pot na pot ni nang tum han churul ni pom pen si la bang so talk show bang un an men tum tabe ning ke me pen korting jir pujir pi do an don brak ka tum tabe kelang pen nang tum ta share tha atima la bang so cha tai pen nile tum ke thek o kalis dabe ke thek an pen ning ke me pen nile tum
abang put tena kar bi tame ki ludet kelom dera tom phan etum petek kontek ji pusi nile tum labang so chatai pen tame etum bori pong lo la pen chitham kono asi kelang ngatum an nabe nale tum an so se serikha la pen keron kachiba labang so aron alam ilitum heklo product del an si tum det bangke jokunji la pen menonji asi peneng we talk show 454 episode lo make ilitum la pansi kan tono asi kado ka we pan tame ajo ke me kado Pardon.